wakagitaga ntuko 28 nthiru hantu milioni 33 ni bategete page yetu ya Facebook ni Weru TV. Abo ni kuga ati Weru TV digital ni gutamba na gwitikika bunene nthiguruni yonthe ni bwega no ntubagutwitikia na nandi no scan QR code yeje no kagwata kumenya uria gugwitana mbere nthiguruni yonthe ugatega Weru TV na kinya kuthikiria Weru FM 96.4 kiri Weru digital kana wite kiri Weru digital.co.ke Weru digital nteto chiauma na rwaria rwagwa kwa garu ya rais kieni gia guchetha golf na kieni kia ndege ni rukuchirite miario ajamiru na ome ikundi bya kumenyera rera bamubakari na tongeria miru na ruanjuri nchekea no dimenti bakiregana naru hamona bubo kuri na bare abagwitikanire na mubango juju twenda kwigwa kiregwe na gwa mutegeri wetu maoni jaku igororea rwaria ruru na maoni jaku ni tukwenda kujaigwa tugikuragia ni Jariko igororea wakibwagaru ya rais mwitone Joa Imenti maoni jaku ni Jariko igororea wakibwagaru ya rais mwitone Joa Imenti tutumire ntumeri yaku kire namba yetu iria ni 23578 kana kire mitandao yetu yonthe yokinyaniria na rwaria ruru ni rutuga karanthi nyuma ya nteto cietu na ageni bakwa bara tayari barikitie gukinya kire studio cietu turi na Ahmed Latif uria ni akaranthi kire board ya municipal Joa Meru na kinya turi na mwandiki munene wa kiama kia DCP county ya Meru na tukethirwa tugikaranthi na ntubaba turaithirie mpangaratano na biuria na kuregana gukunene kuria gwitite na mbere gukujirwa kire kwithirwa yendekithia ririo ria gwa State Lodge golf course na kinya airstrip mwitone Joa Imenti na jeja ni jamwe jejara twikirite orito kirinteto cietu Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Akariba wandiaro irorarera ni bokitie matete iguru ria miako ya cukuru cia mwingi iria itite na mbere gukujirwa aritwa 23 kugurarwa mutino nejo barabara Embu na bwa bonda bagitia mwiri jomo wao njuri ncheke na nkiama imwe kurega State Lodge mwitone onde tugatariria kaumo kamurandi juju na ntori biterekia konyo muma gutweka minister Oriti Ngugi ba mwingi Meru Teto cia Weru ni werigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV no ithirite no gorobo thongi ganko wati ogeni kirinteto cietu mbitagwa Dorcas Wakaria moneneria wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi gatwambirie akari wandine ruirwa rera ni bokitie matete iguru ria miako ya cukuru cia mwingi kuthukanga akari bari gweta cukuru ya primary ya Marere na Ndunjeruma kwethirwa itiagirite kinyanini aritwa kuthomera ku ni bakoromba mubunge wa Bure Mugambio Ntori Ndikiri na gwatimba rubangi bakithomo gutonyera kana kithomo kigwentere iji gakimutegi na gutonia mbicha yongwa yore cukuru hiji ikari cukuru ya primary ya Marere kuma wandi arwire rwarera bori cukuru yetheretwo gikurukira thina ya irachibi mwe arito bakithomera irachibi mabati irachibira bia na marumu teke bikarita kigo kia ng'ombe bakiaria bamwe bakari baruga bobono watibone na mono kire arito kwetherwa bakithomagira irachinta bibi na gia kurigaria burunki nyanjira cha gutonya cukuru ikarita cha kuthigwa nkoma kurarito batwayaga nkoma ngo tastias bagukinya te baranda bite korogeri bioro biongo tibi umashimo na ugire bikarugorwa indikirie gurira chibikarugoro no monge jarugore kenda thithia pian egwikathiria uria kwengona gugitite tokana itonyinya na beku kukeja kuura kungwa ana mabati jaja jongwa ja turikangi tinga tubaretere meamburi ndi twirigwari MP wetu kakuthithia atia no tuinyata class-ine ke na makutho
itebira biokarirwa deski ciongwa they are dilapidated. Na ti marere yake cukuru ya ndonyoroma yatabarikia buru korira china bikira chikimwende kiganitwo na mabati gatigati na gutwekira chibiere na nkiaraniria na kariba gontu gukubaruga bobumanite na gutayanirwo kwa imubunge wa Mugambi Rendikiri mwanka cukuru ya thira rito no gutigwa na rito batagukinya rito 20 na cukuru iyo ngo bukayomitegera urekai Uti mwana wa umba kuthomera guku cukuru urethiri otaga irasi biongo bigitenwa mabati atega kirasi kia twana twere kingi twana tuthatu acha twatega cukuru eje etio kinyanja ana 20 kabwe ina wa urire ugo wengwa igore akwina raisi no kwena makewe mwalimu akiritana kirasi giki ungira kuritana giki endi oige Swahili onge ige chonko ponze imetwake botirana na atega irasi biongo te abie na mirango kana ndirisha ani nyamu mulitwa nya kagete nyama kosa nombe nya kuthunguthira ndiricene na rende rombare ya kariba bakire Mugambi Rendikiri twarokere gukira thaa 12 twagutonyithia tene woinano aciari abakorera kaba kathanda ga komo anto kwena thiri kanyani ngrokia kiathogetwe aratukura mathunya aratukumenwa kakejo turitira ngugiri akejo tuitira umagitene anto ya tuthithiria maendeleo thaici Rendikiri tukumuromba ketha iruto amurombe buna muturire maru mbere uma to cukuru kireo twakere no irasi bibiri aja ana wo ngora itherete no kona cukuru etie na ngete rito batonya ta ngombi gutonya mutonga kunywa ruye na thene irange aciari bomba guciariria irari to bagukurukira cukuru eno ya Marere primary kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia Weru nyukambetaga ki Mutegi Isangasa nigikujirikire nyomba ya gwika kuo ya cibitari ya Embu level 5 nyuma yetithia bonda gwetia mwiri jomo wao mugaruna wendi bwanja ya mututigi uri urakwire mutinone jwa barabara ugorobwe igoro turio kiri county ya Embu arito 23 ni baguraritwe nyuma ya bus gutamwerekera na gutonya mundene jwa mpempe kiri barabara ya gwita Kiritire new site betite music festivals kiri bai 18 ni bamukiriti otungata na kwamburu ayindi batano barathamirwe cibitari ya Embu level 5 kwambukira otungata nkoroki Kurai na gisanzama thiini wa mochari ya Embu level 5 varia atwarithia a bodaboda mbarecirite mwiri wa umwe wao marauga Peter Mburu aragira mutino wa varavara muthenya wa igoro kivwai mwena wa Kariguri tauni ya Embu aretwa thibitari ino ya Embu level 5 varia aracokire gukua no ati varia riu marenda kumuthamithia kuma mochari ino mamutware ingi. So tukiwa hapa tukajadiliana ka jeshi yangu ya Nduthikacha tumpige transfer na hiyo usiku. So nikauliza pesa yenye inatakikana hapa ni pesa ngapi? Nikaambiwa ni 600 na 500. Nikaita jeshi yangu tukachanga hiyo pesa, tukaacha tumepata hiyo pesa. Nikarudi kwa daktari nikamwambia tumepata pesa. Akaniambia kijana lazima afanywe postmortem. Gitumi kiao gia gwika uguo ni ati guku mochari ya Embu level 5 ndarari aratangikirwa kuma igoro aretwa na ugu makenda kumutwara kuria agutangikirwa wega na vile tulimuleta jana hadi wa leo mpaka saa hii hajakuwa ameshughulikiwa. Si tukasema kama sekta yetu ya bodaboda tukuje tu transfer mwili yetu tuipeleke pale Kwegori. No ati ngucanio yumire varia thibitari irenda mwiri wikwe uthuthuria ni ndagitari no ati undu uria atwarithia aya a bodaboda matakwendaga. Ule daktari alikuwa pale alikuwa anatusungusha hivi, alikuwa anajua mwili iwezi tolewa hapa bila postmortem ikiwa na OB. Na hao wakatusungusha hivi ndio wakule pesa yetu. Sasa tunasema hivi, si kwanza tunataka pesa zetu na tunataka mwili. Chief amesha sign akasema mwili inatoka. Kidogo tunaambiwa itoki. Wametuletea paka CID hapa si kama wanataka kutuua si watuue. Mwenari wengi mbathi ya sukuru ya sekondari ya Igumori nigite mutino varavarari ya kuma Kiritire kuthikia mbere ikuite arutwa na arimu. Arutwa 23 ni maumire varia 18 magire ndivangio nini marigitwa thibitari ya Kiritire na metekirwa kwenuka. Engi 5 maraina ndivangio njoku matwariwe thibitari ya Embu level 5. Sukuru ikivetoka yaoka yambiriria guswing no ndwandaka gwiswingite niguo nona no kwa yabwa kina
Sene kilika kugambu, wanazi tukilika kugambu, watukivinyo na kuona. Inyora nukona edherangari ne agwa ya skuru ya igumore, na arimu mareku ndare, na ciana. O ciana imwe cia umira, no itina umira muno. Guku ekari a mwena uyu riu makivoyaga thirikari kuthondeka barabara ino nevenya niguo kwithema na mitino ta ino ringi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gikundi kimwe kia akuru banjuri nchekene bachemanitie na kuregana na mubango jo wa Kibwa State Lounge ndene ya mwito joimenti kiama gia Pan Africa Climate Justice Alliance na Green Belt Movement ni baugite mwito juri watine rungrobo wathani bwa thirikari ya Kenya Kwanza kinyabo bakiregana na wakibubo ngurukia kari ni boritwe kinyabo guchumiria kuregana na mwito jo nkunga wa kwa State Lodge. Muthuri Muriuki ari na Chikinya. Bamba kurobanjuri ncheke kumaja no thimenti na riba chumiritie na kuthabakishia baniria na rorero rugite na mbere na waka State Lounge ngo of course na nyakiani kia ndege bakiugwa bo bateko na mwito juthajo kiringithwa mwito jo wetu jwa Meru mono thimenti jugatonywa kinya inchi imwe utobu yotonya mwito na jetu tutiuritwe ura tukwenda mwito jwetu ijwetu kinyakethera te miunda yetu mwito jwetu na tuinaki ya kuga mwito jwetu tukaringithwa no ntumitira ya ndiku mete mekuru kurukia miaka magana ene mwito nkunga irethwa ni mutuma irethwa i president Ruto agatema mwito jwa nkunga Ruto muromba na heshima ijotigererwa yau na kenda twetania na mbere nkurukia ijotigererwa no weja gutema mwito jojo batu kinya roji ru turetera thina na no kumenya nteto au ukenda ukalaje ko titongereti antu ukwenda kujine wengwa na tutikwenda siasa akiwa kuambikana thirikari no eborie bakaba ithaka bingi bila byombo tumka kingo geje Meru ina ithaka bingi sana bya kuthithia garof bya waka sete amine lounge ire kwenda gwakwa twina ithaka bingi bya gwaka airstrip twina ithaka bingi bya kumithithia mwito jokaringithwa so njori ga konsotwa yonania na ara miunde gwire ne karitirwa ngugira thirikari yetu kwenda kurita tuti upinga na thirikari tue gatukuga au gukaringithwa ni thima bietu na manto yetu jara wega bwetu bora turi ja bumaga au ntoja bubu bakiwata mbaru ni kundi bya kumenyera rera ni Pan Africa Climate Justice Alliance bakwatanite na Green Belt Movement bakiwekera ikuonekana ke thirikari ya Kenya Kwanza mito iri gwatine muno na sheria ebo akurukirie ya 56 3 weeks ago in draft ni gitonga mugambi kendra ya thirikari na KFS rutha ro kuthithia na mithu uro bakwenda eu ni unconstitutional but na Green Belt Movement we are challenging it tuhame challenge court na mbere tukinyau turenda wakikisha mithu etu ititongwa nontu itukumenya courts ikabwatan this illegal law yasinikirwe ni gitonga mugambi na antu bangi baraba kwenda kuia mithu yetu batukurukiri ithirikari ira ya ngatili ya UDA. We need to see the EIA, the Environmental Impact Assessment. We need to see it. We need to know what impact will this new structure have on the environment. Also, we need to be certain what kind of land mass are you people taking out of this forest for the construction. And finally, is it a must to build these facilities inside this forest? Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutile Jokangangi.
Rwaria ruria ruri tunywene twambainge Meru ni murandijo wa kibwaga Royal Rise kana State Lodge mwitone joimenti kaumo kaja jonde ni kiri mutaratara jo Meru gutwekithwa city thirikari ya Kenya Kwanza ni itete na mbere kuiniria wa kibwa kinyakieni gya guchethera golf na kieni kia ndege inini kana airstrip ni ndhuranirite rugono ruru. Hapa Meru tunasema rais wetu ni tu Rais William Ruto akujukio tongeria nonekanire kweja na mawira ne kathumba kiria Kenya na bumobo abubo are gwitithiria nkathi tauni ya Meru gutweka city. Ile city ambayo inafuata ni Meru City. Ariki athone kimwagia kanisa Meru agwatanirite na atongeria kathumba ba Meru na ejanire wira ne ati Meru ne kathingata kugunika na city rungurwa wathani bwawe na kimokia mantu jagitumi kenda mushiju tweka city ni wa kibwa State Lodge ira aejanire wira nega kwa rungurwa meri ere yake. Kwa sababu city inakuja Meru, mimi pia najipanga kuwe na State House hapo Meru. Kwani mnafikiri kutakuwa na city hapo na mimi nichelewe? Si lazima niwe hapo karibu? Si mmesikia hawa viongozi wanasema nikuje hapa siku 3? Nyinyi mnataka nikuje siku 3 nilale kwa hoteli? Si nitafute nyumba ya kulala hapo? Sasa nimeambia watu yangu kabla ya Disemba kuwe na State Lodge hapa Meru, mahali ambayo sasa tutakuja tupange mambo ya eneo hii yote. Rais Ruto akweja na wira nebo gavana Mutuma na atongereria mboto ya atongeria badrikari nene ario PS wa Mito Gitonga Mugambi abunge Raim Daud Rendikiri Mugambi na Kirimango chine amona atongeria ba county kwa reria kithaka kia area State Lodge golf course na airstrip biga kwa kudhuranira Meru gutweka city. No ikatwatwera weta sagana mwankare katwadora weta sagana mwankare kana Nairobi. Ontobo meri kathumba nyumene butakari kakinya nyuma ende kithire wa kibogo karika mwitone joimenti mpinge nene kioneka kinya gutwika kuri na boba kujugwa tambaru. Antu beto shukuru ejera aja tikine kono tutethetie na sona politiki ne kire tutethetie kwitha twina mbecha kuna nyumba cia twiti karibu wega kwa ukinya yewu ingi State Lodge ito wete kinya yarete tote kwa wantu bagenda patu tutunya mote de kwita nangi kwa nkuwa mwana na tubalime twete kairi mantu jaja kwere jaja manene na no tutu atete kana ntu injaja ri wega sana tuli Ameru ba kumaimenti tuli oria tre muito jojo iyo tunenkaira roje rutero ruire rutero tigania na rutero kithoka na munitho muito jojo na nyomo hii nyingi sana na ituje muito jo Mount Kenya junta na muito jo imenti iyo le iyo na kudira so kaiga chunje kanunu mano karaga tigere so tukoria mandu ya dithikare mwaka State Lodge muito na jojo le bwagita igana ringire mwere imbie gatigara Kari kanwa kagita kwa wathani bwa munya na atongererie ngwataniro ya chethi ba golf mwakene je 2015 kubangira wakibwayo na kinya airstrip kieni nege gitoro no indi nande munya nonekete gupinga na inyontu bo akiuga mitete batere kugitwa kenda State Lodge airstrip na golf biakwa nonto Meru iri na thina ya roje na kune kuthukia rera kienda ithamiru antere ingi cha Meru. Golfers from across the world will find a destination now in Meru when this facility is concluded. Young people will get jobs here. You have 200 people playing in a week here. Those are 200 jobs for youth directly. Those who will be handling the individual golfers. Well, the first phase is 9 holes. We hope to get more allocation of the land around here to create an 18 hole. That is the ideal situation. Sisi tumeadhirika zamani, msitu ilikatwa zamani, even this town here ilikuwa msitu. Ile imebaki is a very fragile ecosystem. Don't try to destroy our forests. Tumari ugane mariga kuona atongeria ba Meru bakiregana na mirandi eje na bari bamo bambo to ya atongeria nkurukia magana jetha to bare State House kiri rais gwikia memorandum yande kikinyane njuri ncheke kuromba State Lodge na neantu almost 3,500 nibo twari na State House
bambira na memorandum yandiki ne akuru Banjuri Ncheke bambira wakinya kiri president na twitikaniritie na bunge bonthe twitikaniritie na senator Omiru twitikaniritie na assembly. Mutumari uga mpinga yonthe ne atongeria takawira Mwangaza uria kinyawe wendekithagia mirandi eje Jamiro kagita kawathani bwawe Peter Munya na kinyamithika lentore bate kwenda ithonde kwa rungu rotongeria bwawe eja kujukia nkuma. Ewe na thina na kurita miti iri ithatu kenda twika such a facility in Meru. Utewe na thina kaba kuriara state launch yerwa ya kiroi Mutumari Munyaina akethirari lentore ina akethirari kawira ina akethirari iyo na thina ri bortureke okasia me kiuria niri Amiro na Munomba municipality no thimenti na aria mirandi eje endekithitwe gwakwa ni boritwe uge bwao mpinge nene ya mirandi eje gatigere kagita gaka itwete ithurano ne kayomba gutuma Meru igoka Mungu. Dorcas Wakaria, Nteto cia Weru TV. Mutegeri wa Weru TV rugono ru niru rugutwambiria arwaria rwetu na arwa nontu niru rukamatite arwaria rwetu kwariria ntukwena arwa na nitugukuritio tunenkere maoni jaku eguru ria wakibwaga ria rais mwitone jwa imenti otwe maoni jaku eguru ria kuregana na wakibwa state launch kire mwito jwa no thimenti na tayari ageni bakwa ni barikitie gukinya studio chetu. Karibuni sana ibwega nontubwa kuhona our invite na maybe nkiambiria briefly na Ogwe Latif ukaririte bondi ya municipality iria ni bondi iria ithonde kikwithirwa ekiraithiria kethirwa thirika county ya Meru kana municipality ni gukinya kiwango gya gutwika city na mpangaratano ya Nteto yonthe yaumire kwithirwa kuri na kiroto kya Meru gutwika city ikio kwa state launch airstrip na golf course niki kuri na kuregana na kuku nene uju. Okay, thank you. Mbere amba mbenkethia Meru na njokerie Weru nkatho nundu wa gutwitaja narwe kenda tumba kueleza Meru imbie kuendelea kimantu jaja state launch. Gintu kia mbere mbere ya Meru Meru twina dream kwithwa twina city na gintu gitawa airstrip na gintu gitawa golf course na gintu gitawa state launch. Biu bimo bia ira bitagairwa ado kamite ira wonere choja governor akisoya hin icho factors imo ira igategerwa ikenda Meru yomba community standards chia kwithwa a city. Ke mantu na jaja city mantu na jaja state launch golf course na airstrip akwina a lot of misinformation. The public ni inside politically kwa unande kwina a lot of misinformation but kumenya imbiongo kuendelea. Nchokia Meru kidogo kira gitumite kwithwa state launch na airstrip ikirawa ya kwa mwitone. Kintu kia mbere state launch itegwa kwa mwitone. State launch iria kwa mundene jwa show ground na mundajwa jwa show ground jutho yo ni to KFS chithero chiekegana show ground yethwa inenkira state KFS yethwa igita ika 20 ikenda state launch ithro ya kawau. Mbere twambiria manzo ja state launch ikwethwa kwina committee etarirwe na committee iu ina agencies chothe cha thirikari na nyage committee iu ndi ngwande mukari nkaraira committee iu ndithero ndi committee neu committee iu gintu kia mbere ithero ina muntu KWS ithero ina muntu KFS Kenya Forest Service ina representation kuma kinema ina representation kuma ke CFA Community Forest Association antu barabonde bathiurukite area we muito iba represent ku kwina Njuri Ncheke Secretary General Njuri Ncheke ne therwa committee neu committee we na PS Kitonga iwe PS yo forest na ina conservator uria urungamirite Meru County mantune ja mito kwa we gitaria twethro twikarande issues ichiale ziro gwatwika
kwino kumba kuringithwa tukathukia environment na tuingaendawa ni antu bara banema na antu ba KWS na KFS kwa hiyo twethairwo twitega area ria kambakia kwithairwo kwina catchment area ruji rwa Gachiuma kwina mouru rwita side icha kithoka igita ria surveyor o KFS bathima iba consider muno batikeje kwija gwita baringithia catchment area cha ruji mto KWS noe atungainda ikenda tutikeje kwija gwita turingithia na hare corridors cia njogu na hare njogu chitaira kwa mamzeu ijethero je consider na jategero na kwa idona ndiko atwikire state launch airstrip na golf course bionde bitumba kunganira kenine kira gya show ground kwa gwatwika na ndikira gikanganira kenine gya show ground state launch eka 20 ara wona kwiri mwampempe ni okuthimui na inyambi ko ni chiekirwi tukeja kwariria nondene maybe kiri ugwe muthamia nwithirite okiregana indonere na story ku kiregana na golf course yeji maybe ikwithirwa turegana ayo no tukwithirwa tuti informed uria Latifa kuga kana maybe ni untu bubu gwikirwa siasa ivuga muno mbere gambu anke via Meru na nchoka mbere Waru TV, congratulations for this new state of the heart studio. Thank you. Mantu ja city Meru. Utamuntu ulaga Meru ya city. Yeah. But kwina into kadhaa tugabitegerwe. Na anto ba Meru batikudo yiji. Into gambere itwenda kudo kwina public participation. Tukarande gurugi kauta kiki tuira Meru ndo buku city itiroa ikadwa ni implication 1 2 3 4 Ameru bongwa bachia mwira which has never been done. Na unombuani utezi tubatiko haleria utena public participation it could make sense. Nchokana ndibe kile aja kuina vina yongwa mantuja state launch mantuja golf course na airstrip. Bwana Latif akuga mato tena problem state launch ya kawa within showground. Yes. Na itu 20 acres jigiti na utumdo na vina bogito ndele Meru o mwiro kono mutune tena yeto itoigwa igukugito eka ingi 500 cha waka airstrip na waka golf course na twacho gotoigwa eka 500 eka o magareri ka gitoro ndo individual arome 15 para beneficiaries para baka gitoro kuma eka 20 bange kaitano bange eka 3 nuko bamenya lakini ntugrao edi tuko bamenya de bachije lakini tangaba na gitoro eka 20 ubu public figure no toka uo anekiro ndo fight very hard secretary njuri njeke ndio miona hali kile kama mtoto lakini utea muono secretary njuri njeke no tongeretie njuri ya kugita muito na njuri njeke ne kare mito ndene Meru. In fact ndiko rukuwa ithio mutuma ali chama ni njuri na meche yao yonde atorite akariti mito Meru akwire akariti mito Meru watira ande mutano dia ndirisinde ziwage mutano ntwethingia junior eje ta kwandu everything kire da tora karitie watira utugachokera na rwariro nindi rwagwata mwangi tugachokera mutegeri nyuma ya gukuretera ntetongo kina tugichokera tugakomenyithia uria mubunge wa Igembe North thirite akimeneria mbithukiro chia ande thianteriria chia ndwanda chia tigani.
love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. ngurachagwo na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndithia. Aha, mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect to TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Nibwega mutegerio weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera uria wari mubunge wa Igembe North Joseph Ntwerwaki na mumenyerire Mithika Mzalendo ni bariritie mbithukiro cia maithe goro iritigite muntu mwatete uturo na bithao karia gutigwa na ngurario cia mburuburu bairi baba bariuga mbithukiro iji ichietete na mbere gutabarikia na kari gutigwa bagitaraga sara kinyankuru kikire urimi bwao bwandithia. Anthony Kadhinya hari na ripoti nkuruki. Lewale mubungu wa gishigo ubunge kia Igembe North Joseph Ntwerwaki leo ni umiliti na kuthina mbere kumeneri wongere kubwa wa gibao ikari ntere ino ekijaga nyume mpithukire maitha muthinywe goro na ilela tigire mtu mwatete moyo. All this system nata kumba tuwekete kubokaria small thing nata kutumba kureka wamba bubu endelea. We must be told the truth who is behind this game nata game kutuwekete dire wambe. I think this issue of insecurity should be taken seriously. Na wamba wa kasru rustling, na wamba wa kuya ngombe, na bunduki, ubiri total more than it, robbery with violence. Antu watubirite kuelenkawa. Kulinga Ntwerwaki uturubwa karibantere ino, na bulabu manageno reimia mono rethi, nibu inyele kitanene kumana mpithukiro ino, na kagita nega kinyete kathirikari gutumira itengo jonde jawe karia, kenda kuthiria thina ino. Thai antu batena peace. Embe no the antu bamenyera urethi na urimi. Urimi bukona wa urakoko karangi. Kimera kia mera ikyo tutengemea. Kimera kia mera bei ne thukire, biashara mera ne thukire, antu abanginye bathambire. Bingi antu batengemea no urethi. Urethi na bwantu bakuiwa ng'ombe ira barithacia ikuthira. Thirikari ni tumire masinari yondere kwendekana emnya ni bibi kura bingi na Igembe North. Manto akuendelea Igembe North ti manto wa kawaida. Wambo babu kuendelea ti wambo wa kawaida. Na ndi noma kabisa thirikari yetu ya Mheshimiwa William ina ability ya kuritia kukaria antu wa Kenya. So ni kuromba agents wa security. Agents wa security bongwa baite to the bottom of this issue. Belewe thina ni bibi kurabingi. Amwe no Ntwerwaki ni anyirito batarubwa thirikari kongere tubia polisi ntere ino amwe na polisi ba NPR. Na eringi no tuburita kuthatwe na kambi kuburita kuthatwe na kambi na thirikari. Na nyethe NPR abongelo NPR. Kendo kayabwithe bwe sawa sawa na antu baibwa ba secure. Kuringa na maoni yako muntu awangwe kethe no aingwe ya interior na ritengwe interior properly. Baba ingwe okariba karibu boya baba karazia na bogethe kabati facilitated borisi bara na askari bagurite guthebe facilitated kenda bomba kurita ngwe okariba bwirite na muntu awa ngwe president yakwa muntu ngwe kethe president yakwa ngwero ai militeo ka inya te kurita nusu kethe security burite guthe security nante mnyane hata ng'ombe yomba kuura na kaura ng'ombe tika mbini temnyenya mbuni na siomba kuura ikaura. Amwe nogo kagita gaka mwana siasa Mithika Mzalendo ni auriti thirikari gwa kagarini ya rais nterino jina wagibao ikale kende kuthiria thina ino nkirukia gwa kagarino mwitonu wa Nkonga bitu kuromba antu atueta kuita mwithu sio state lodge ure ite akwa nare kethira imbafa zone nara kwina antu bakurawa no tuino ba tukaraza cia kwa justice lodge either ira security zone kenda bame awita kuinga maitha yu ya kathiri ya Meru. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya. Uria wari mubunge wa Tigani East Gichonge Kabeabea ne kirimpene ne abitha ba DCI. Kabeabea ariringithanwa na kuira goriba miunda nkorokia milioni 56. Wankera thaiji uchonkoni burionania kesi ya Windiabo plot kireo njorithia ukurukira kambuni ya Diamond Properties Merchant mwakene jwa 2016. Wari mubunge wa Tigani East mwakene jwa 2017 mwanka 2022 Josephat Gichonge Kabeabea na ikirimpene ni maabitha barwangirwa DCI ikira Kabeabea kuringanithwa na maete ya okora uriba kithaka ya nkulokia shilingi milioni 56.
yambare kulingana na chonkoni rekonania wendia bwakieni kia makinya 50 na igana ukulukira kambuni ya Diamond Property ya Yodi PM wakiene yo 2016. Athogori benda kurira kieni kiu mamilioni ya mbeche ndunyumene bamenya kithaka kiu ikithamiritwe antu bangi kana kugawa gutina weru bawata kana kumenyethwa. Nendi ni wetero chonkoni kubwithika na weka uma werune. Wini wa Kingeronde tuchia Weru TV. Uria wari MCO Andrea Kithe Stephen Torebitirikia na nywete mumajo tungata nyuma ya kuunga mauri na gukurukwa ni bunge kaunti ya Meru. Na ndini we minister ori Ngugi Mwingi ndene ya kaunti ya Meru. Ntoribi ajukite kanya ka wakili Marias Maranya. Marithora kwithari kurukite muthanjwa goro ni mbunge ya kaunti ya Meru na Ntoribietirikia muthenya narua no mbete kunyitha muma ni governor wa Meru ni kenda jukia kanya Marias Maranya oro butire Ngugi ari minister wa watho na uri Ngugi Mwingi. Ntoribietirikia do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the county executive committee member of legal affairs, public service management and administration in Meru County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Meru County. Antona Wetirikia agwe na witikio bunene muno ati agatethire thikare mutuma nikenda kinya ombakethwa kithuro jairi. First 100 days, and the way I'm putting in a dog, there were 100 days. Then the mark by words, Governor did the research. Your popularity of the Kari, Nati, and Nichu Yili, Ucho Kobi, after 100 days. You know what I'm going to say? No, the only we know when the Juta put the liver, yet because it's now only I'm very undoubted. We beat one of the situation the other. Just a plane, only I'm serious at the camouflaging. Don't go on visa, they are just a Kayana, Nakina Puja, Nagoka Unja. So we have Muto Kalimata Puja. And we want to end up in Yama Kalamato. When I get over what I give you, no, the only that Kamera and a very good video you will Wakana Yoba you will take. Gavana Mutuma kiaria amala tongire bangi abakira kebata kahitaka ni gutikira Mumeru agwitira Ngugi ko baterie na muntu onde wakita Ngugi akuna giteo. His Excellency tijora wa karere gitare mwe antuba moretero thikari na tuje kinya baumbite tutaba igwa Meru ichi ni antu tuonere baja thikari na antuba igwa thine thikari. His Excellency kethra muntu aretie ingodi father kana boyfriend kana godmother manchanja karionara jana itengugi. Your Excellency Mutomboga a new broom sweeps clean and Atoga Kauga and all the broom knows all the corners that need to be swept. Naena Jeria at the Tanto Iterekia I know he's going to he's going to hypnotize. So the end up with a new rocky bear, a who have a love. In your room, you're the Arab Pire, Gibe, a gap to overlaps. Ogabo to anime, we had the other. Ikibe, Rakira, we had the other. Capolaps in I to Grom, Berapoya, now then. You wish you well under the giveaway. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutira Jokangangi. Maybe Bona Muthamia no twariri rugono ruo na rukirane ugie screen chetu. What do you think Ntoribitirikia uriona atia kwithirwa athuri ari CCM wa public service na imbia kareta maybe kurukie urio rario Marias Maranya. Ndokas tiengo ile. Ukayokombea Itirikia Maranya ni utuko na muthenya. Why? Ujo Itirikia atemba kombecha even 10% ya Maranya. Maranya is an accomplished lawyer. Muntu ene rito ndene Meru na muntu ene inform ukudikiri kandene Meru yonde.
na muntu utumba gwitikiria ngavana atonya makosene areu mwanka mwire lakini ngavana no tuka muntu wenda kuwagie sa ikiojo itirikia is a yesa boy na akadara ndo chabo kwandale kairigabo royego kairigabo munda every minute lakini antu bokorete ya wakili ule are urumire Meru abataro biara na ugenda kwathana Meru kana Nyakenya chwa antu ya maranya ibo bakomiro kwira wowe you are naked lakini ediriki yake nyoka umaro dengu awiro bui muno munene I close my case muntu kakerwe nikendi werone kana obati kwira maybe muntu kwe nikendi bukarindi boardroom amwira ikuna kunike munene obviously umwira I naked wetake wa mwiritu munene we naked lakini ukona umwira nakaumare tekalio ure otwiri udu kogeta wira ndu nde kwira munene I naked ate wekira nguo na woni ntakonda kwazite na ndo ni kairi. Those are the kind of leaders we are looking for in Kenya and in Meru. Paraba kwa mire kwira munene ukweli. Lakini ukazogenda praise and worship choir abantu idirikia. Of course bale ono wabona but ba ukawa ndo toro kweli. Latif, cabinet yenu ni president worship uria muthami akuga? Mbere ampambendekane na muthami uo omba kuga itirikia kwithirwo akija ki cabinet ya governor Mutuma inko being a former MCA and na rinya former councillor na experience ire no ge siasa inkuona non tutwitite towards the campaign period inkuona akomba gutetheria governor politically na akomba nya kureta cabinet governor amwe na kuomba kwithwa akimu advice itirikia muntu we accomplished politician imbie na thina na cabinet Mutuma nontu nithirite igikirwa question mark maybe bakauga ibakumira anga kwigwati kugwatanira bo MCA bamwe JZK akaumira akauga cabinet wite gwitana mbere kakwina thina. As far as I'm concerned tikuona ta kwina thina inireo thina rero ni uwe kurari na push and pull wakili Maranyana governor na Maranyana ombere ku resign zendike no we expectaria anything nonto ya against the government nonto manjara jondenda aguikia motion impeachment ijethero ya tio kinyanira demands cia chetho itiko thithia atia chitiko kinyiro na ndike to myukuwa zendike ya kimara kiara yo ni Latif, I have a lot of respect for Latif. He's a very hard worker. In fact, no kama tete bodi yetu ya town. I have a lot of respect for him. Lakini ito Latif tika kwa yorongo ugote ina cabinet. Ngavana aleta na idea yake last week. Minister batatu baterejere. Kiado kya ngavana. 3. Na ngavana wango aliambaya muno agiwa ngabo buta. I will not be intimidated again. So you are not to be blackmailed. No, you are blackmailed governor. Wasiri wa baba mbako kuthreaten governor na kumbrackmail kendeta kwa limu chama nyone akiuga akaba buta. Tukuona odai former SG Wambasi Arwaji umuona aragiwa barabara diaje ni arume na barabara diaje ni boyfriend mantuji batige bo menara ajai buitanguge iba baba bare di in boyfriend then community governor akira by the way governor ndikwere ari arwaria na ndikibante to na ugire atia blackmailed anybody na ujue noe ena mandate ye kubuta na kuandika uria kona atigwitania na mitaratara yawe niki gukoneka kwina account ndene na what you are saying cabinet ije it does not answer to Edinkia. To Edinkia is a figure end. Ben and Gold Fathers. Poba diretana to Edinkia na ba mambura kibiru. Na koi mantu tuje tuzemba kuga TV ne. Pore ambura kimera wa. Non tubije nantagete. Na ko era watanguga. Embura kimera ni kimbia gukira. Koi gento ya aidete atakwenda kiugwa na kito mambura kimera. Ruona bele sabawe. 1 month ago baitume mitandao ni bakauga. Deputy governor urubithe governor
before 2027. Hiyo ilikuwa kitu public. Jako nataka mongi pambire kuga AI. That was not AI. Na no ile ngavana goro kwa awaja akiuga ore na confidence na ndapite ngavana oe. It was woodwicking Meru. Ote unitary au antoi bagaranirie no ndondepite ngavana na tunyiro power are less na asisi. Koi na ora wether wa ndepite ngavana au na minister for finance. Like you go to Mantu on the minister about it. That's a riot. The riot is about the minister for finance. Na rafiki yangu huyu anajua ukweli. Lakini cabinet yera nusu iriado kumaome nusu iriado into ingi. Na into ingi na tekeje Meru kinyama ga kwathwa. Ateko twatha. Atia mpambe mbariria jau bwana Kiremi ke opposition no go expect omba gwithwa kiaria mantu jau Kiremi atiomba kuona kintu gikiega ki thirikari ento ithinkia no ndu Kiremi thirikari renge twengire na ariku so uti expect Kiremi ari kintu gikiega kuhusu thirikari ento ithinkia na ndukwira governor arairia mantu janyo more ata specify specific augere supervisors bakawira arairia the general nini aitinguge ba county ibwara area na ke si bau batario inkumenya waziri Murega na ari outside the country na nyaga tanguge na ari on official duties na nya waziri Joy Karuitha atari na ari on other official duties iba ngavana gwiba mu blackmail bare gavana arairia bako mu blackmail iyo kwina sabotage ire okay tito blackmail kwina sabotage ire okay ki staff babange bara ko expect mbuga former governor omba gochoka gintu kiri governor atariri mantu sabotage ariri blackmail Rwaria ruru tugachokera tito blackmail tugachokera mheshimiwa wakili Mukaria Muriungi na ugitie kana na ugite na rigaritwe ni uria majaji bathatu baragitire gamba ria kwebirwo gitine kwa Rigathi Gachagua ariuga koti ni iretikiririe Kioto gia Gachagua kuthikirwa ni seneti ni kiaunirwe indi barikithia kwebirwo kwawe anongerete kiri kithurano gia 2027 gitire agutira menyeka kithurano aruire gite akiuria na ndikoti nene kurita mwerekera gikatiba tauria tu gutarirwo ni Mutugi Kare bamwe bakari bakuma wondi ya thwana giciko bunge atigane West bakiariria ndiunga ya ura wari gavana Kontemero kawira Mwangaza erari ni ontiga Jumapili kiri mutaratara wake wokole antere ino nara nyumani nkuvani yombere kwegwa iyo kamuchemani uyu na antu bamwe batigo bagurarite bakuma thwana ibameneretie ndiunga enu bonene bakiwonto butabagwire kinyanini na mama wetu nweka nyuma ya igamba ra kwebero obisine kora wa RDP Rigathi Gachagua kugitwa ntuko imwe kurukite njanji bathatu bagitikanire na mbunge ati Gachagua na ebero obisine ora kwagirite kinya kethira ni baragambire ati watho ni bonero bakura kumwakanya kake gakagwitetera na bauga mbunge ya seneti mure chiringi milioni 50 na ndiakiareria untobo wakiri Muriungi na ugite ugambi bibono kabo barigaretie akiuga Gachagua arabatiko akioto kia wantu ni akorwa mungana jwa mbesa akiona ni akorega kunganirwa kwawe ni ugambi bou so na ndere kumwa mbecha na then akugendere kwa impeached na process ira kethe ta thingatire sheria rebati then kwina gintu kingi kire court chetu tukuona ja wa courts the independent na executive on the face of it utegerete judgment you ni kuona na clear it's not a normal judgment Kuruki wa kiri Muriungi na ugite kuri na wirigiro bwa koti ya biro kwa Gachagua Kioto kuringano gambi bravo rariturwa ni manjanji bau bathatu kida process ira ure thingatita thingatita sheria yabati kwa quashed ikaitwa buru watu ka impeachment ira irigo na so Gachagua ne tete court of appeal to do that appeal na ngwete ya na very high likelihood ya court gwete Canadian no ntolinde court ye ira muthikirite nonete ati
late chawi cheunero Mudiene wa kirimo riongi na ugite monkira thaiji guti kumenyekana bwa kethira gachagomba kwithira rinde bene kithurano ne kya mwaka jwa ngiri jiri 27 na akiuga ni untunte tweje ne kwingicania koti nene Burune yabati kweja na mwerekerane jode kondera motongeria beruo bisina na njira tau ya Gachagua. Supreme Court ya jana advisory opinion is very clear. Nonto itona nya Chief Justice akiuga impeach yetu omba kurungama. Na ngekwe na High Court judges bakuwa muntu no warungame. So that controversy ni bati kwa settled na nare bati kwa settled at Supreme Court through an advisory opinion. Ke report rande to shawero reakwari etwa ni motuge kare. Abithaa mwanya mwanya kirero ngiro roje ni bathithitie muchemanio jwa mwingi Kangeta Igembe Central juretete amwe maoni ja kari kumantere mwanya mwanya cha Igembe muchemanio jo jureareria roje ruria rwagirite akari nkoroki ni baritani bata ya kumenyera tu mutwa roje ekanya kare kinya kari bajuketie kuria bioria na kwathira mathina ja roje maturene Duncan Moathi na gutumenyithia nkoroki. Muthenya wa emde mabisa kumarwangirwa ruye rungurwa engineer Here Kimuga batongore tu director Dr. Stephen Maore ibakinyete nteresia Kangeta gicigo mbunge kia Igembe Central kuthomithia ntumenyeri no tumiribwa ruye muno ruye rwa nthiguru rwaruye keneta underground water. Tumekuja hapa kwa sababu tumefanya utafiti mwingi hapa Kenya na pia kwingineko pamoja na wale ambao tunashirikiana nao. Lakini ni muhimu kwamba kando na sisi kufanya utafiti na kuandika madaftari na maripoti kuhusu matokeo ya utafiti wetu, ni muhimu kwamba tuweze pia kuwaelezea wananchi wa hapa mambo muhimu ambayo wanafaa kujua kutokana na utafiti wetu. Debaretere na Kangeta tutarete antu bakuma sehemu cionthe cia Igembe na Tiania babeire rwari ukujira kenda bathikiria baigua urwiro rwa ground water ka rwiro rwinthi rutu tiona rwatwenja na mbwauru rutu ta ground water kenda bamenya barutumira na bamenya bagathima kenda bamenya kitharu irubwiro kunywa na rabatarĩrĩte kĩrĩ mwingĩ mĩtaratara ĩmingĩ thĩna ira cijanagia na thĩna ya rũĩ rwa gũtũra nthĩgũrũ rũraruye keneta Mbwahol ũtarĩ na mĩtaratara araba ugĩte rũĩ rũrũ no rũrete mĩrimũ ta bilharzia kũthũkanga kwa magego na yengĩ ĩmingĩ Turiaja center twithiro twitigira ati tukuja kwithira tukimenyithia antu begembe na tigania ni mbio yongwa ubatere kwithira ukithithia mbere wenja kithima ri ubatere kwithira ukithingata mĩtaratara iri kuja mtu kana citizen very responsible nonto kagita karoka enja kithima meoga kundia mutori kundia mwana ugakundia nyamukuru kia barabara utekeje kwithira ugikira uturo bwao gwatine. Kitengo hicho cha ground water lazima kuna kitu inaitwa security. There's an element of security in everything. So sisi kazi yetu hasa ni ku make sure kwamba hakuna mambo ya vandalism kwa mambo yana pipes ya maji ya wananchi. Untu bubu bwamukiritwe na nkero ni akari hareo chairman wa CDF gicigo mbunge kia Igembe Central Ruben Kaberia. Kondia be mheshimiwa ndani kilika mbuge rugari turea rugari tuko support fully 100% initiative a ministry water kenda yote vyantu betu ba Igembe na specifically Igembe Central tugwiro ginya ndu itibwite ginya kwinjwa kana miberethi witira na ukwina chioro kana nara rukoru ba gwithwa runtu byomba kungana byonthe na kwatwika antu bakawa tukinya imirimo. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Igembe Central mbetagwa Duncan Moathi. Nthiguru igikungwira mweri jwa kimathuganio kiri antu arume Daktari Mushiri Moses na ugite igeria ria gutigira kwina wagirubwa kimathuganio ni babati kujukirwa no rito nongerete antu arume ni bo bari ugwatine bonene nontu bategunikaga kiri mantu jija Brian Kimathi hari na nteto tariria bona inya family ile nyingi akoro bakuja abatige ekoro onto ekoro ibakwaria na ibakomba guciana antu bangi ni mweri jura nthiguru itegaira kwa undene mathina ja mathuganio muno kili arume bakirugura rwaria rwa itagaria rira rithukitwe gutegera ugima bwa mathuganio bo batonyere ke miandarati mbuga nonto bwa manto uraja bomerete nonto bwa kwithirwa manto jo ma muntu gware ono tedio ba waina auge stress igekere nchobi stress juraga ugo kija gwaku ithina weke arume nsako we safe
ucoka nja woi uri urire bakomama muthe bakamama untu nandi butumite twaraniria nawe ndagitari Muchiri Moses uria ni mutaaramu wa mantu ja mbogita na mwari wa mantu ja mathuganio kumenya itagari riria rithukitwe kiri untu bubu na mbweke mantu ya mental health twe kompeana mirimo irengi kana pura mantu yangia mirimo ingi ya ilagua mantu ya mental health kambwe kuna challenge kidogo one kwa advocate mantu ya mental health itinenkeretwe the priority re kundiserve na nkiwa currently kinya in our country issues mental health ili guru Muchiri akiregana na kuuthia ndua iji kambwe tutumba ku underestimate mantu ya ugima bwa mathoanio no to number 1 mathoanio iyo center ya mwanadamu mathoanio ya control mwili jwa mwanadamu na inya maisha ya mwanadamu so kumaanisha mathoanio mwanadamu yake thati sawa kinya maisha uturire bwa mwanadamu bubungi buketha bwina thina so mathoanio ugima bwa mathoanio ibabatie kunenkerwa the first priority na mweri jojo jukitegera muno arume bakirombwa kinya kwaria rira bona thina iji most cases arume ni antu baria batumba ku express buraba kuthoania kana ba express buraba kuibwa so in most cases arume betha bena thina cia mathoanio lakini bakira nacio na bakira nacio thina nacio no ntu thina cie mwiri ya bura for example menya kwethe thina mwiri na okira nio ekareta thina kinya thina mathoanio kira nio finally ya kinya ntu ure ikuremeka kana ureme kumiandu na elipuke ni mathina jaki mathuganio jatimenyaga mwana mwari kana muthaka indi inya yonthe ikiumania na guciumiria na gucha utethio kiripotela Nteto cia Weru TV mbita Brian Kimathi Akariba ntere mwanya gaitika mwathi na mpare mwanika kambi chafu mwenjera na ntura ingi bariuga ni batejanirietwe kiwiti na mbere bariorota MCA Andre Thuranira na mubunge Julius Taitumu ni kwithirwa batikuthangikirwa akirimirandi ya witi na mbere ni bakuria tongeria bathirikari ya county nere anene gutigira ni bakugunikana tantere ingi gicigone kia Igembe North riboti Thuraniri ni Edwin Gatobu na muthuro jo munene akariba bawondi ya mwathimbo muro ja ntura cia mwanika kambi chafu ampare na ntura ingi bariuga boichaka atongere bara batarire baoreirwe iboni untu ja barabara itirige gutegero kuma cha thirikari ya county Runguru MCN Rimutungi na cha thirikari nene Runguru mubunge Julius Taitumu na kuga iba kuria thina nkutho guku ankenda kwaria uma bigibigi mbinge muno ni thukaira njirene nuntu bwa nkomongo yu kuona njira thai wongochi bobo ikuboteto konsinda manto abarabara ichi athugirira tumana ginya babo koleli kuona nonto ya area mbariene kuma kambe safu kweya mwanka kinisa kwa GSU uma ugakwenda kuolelia barabara uye na mwera na barabara ni njugire na barabara une mwechimi wa TJ weya dijabu nyo ugenda utonya na kwetu nonto ni itu matura ya manene ma na tuena bigibigi na ngari wagonto rene ibukuona barabara cia MCA Mutongi nacio izi atumanire kabisa ciakarire umanjo barabara una no tochio majia ana kaba kwendo chukuru ningekuru na kuru no ntubwa ubwa no ntonjira ni cia mitasi atumanire njira iraura Mutongi atitwalela cyana na nituya na nyanjira cia ntubangi njira tuya njana kwenda na kwebya lakini njira yo atithirikana na atituthirikana tugenda weta kwethuginya njwere tuitasi bikibiki twa mutuate gusanura njwere cieto na kinyanjira cieto cie thina muno tuteta ginya bikibiki abungi ne bagotana kuga kinya gutistima na network kungana thimu guntu guku kwao bachuga ja thaiche kwena thine gyo karibu kuongera kironda ururunkuruki ithia tanjira wereka mweline bakiwa bakinya ng'ombe nikila ni njira ciora no ntote barabara kwetu utistima no te network era tukiwa no twetumira no network turinga thimu au ni othinera nene twine no turi antu bampare te nya thimu on to ekwe itona network no mwanka mbiti na ure na rongwene kenda ndi miringa kuchanja no mukambite mutuati kana bito amechanja ikirero bagwetu ni ure wari MC wa wondi eje yao gatene Joana Ntungai ure kugweta ja barabara kumangita na gweta rweka kurukirite nyabu akiuga na minjete na kumegita bweka igitare wathani bwawe indi utongere bonge bokweja bara muri na ndi mitaro aki ujuri njirene iu na ni barabara iratura gwiro ibikibiki na kinyangare so itokuwa mwe barabara ira buru watilete wondie na barabara nyingi muno ira ithoki ndene ya area to ya Mwathi Ward nyamba yo kama to ngwetekia ni bati kwolelwa rombare ona ndi kurikano jantu bantu reingi antu nyanto cha Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu
Akariba gachereni na ntore iri mithiurungirite ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni thimu ciao kwaga network. Bariuga betaga mwanka ibarine na kinya mitene benda kuringa thimu. Akariba bani bakoromba thirikari na atongeria bao kubekira booster nteriji nikenda kumbithia waraniria na njira ya thimu. Makenamba Buari na Rugo Noruru Nkuruki. Kariba gacereni na ntura iria ikwiritie ni bagutariria kinyamara kiria bagukurukira niontu bwa wagi wa network guntu kuu bakiuga riria bakwenda kuringa thimu gwiku bagendaga gutwa miti iremani kuria kugwata na baria bakuremwa gutwa bagekara ugu na bakathi gucwa muntu uria akabatethereria gutwa miti ni no gucwa network ukaringira gachuba gwa imutini ukamenya no ekuyira agu no tie bonge wigwa no tuo ka wi muthenya gakobonia kuno kathio kaiga kaya tari mwe mara mechenje kaya trend calling atika ana kuringa thimu thina waringira muntu ri ona kororo network tionekane mbega ya kwaria ithina ntheri kya kenene kya network na kwaga sima cha utwekera mianki tigo twanga tokere maikera tukathikwaria turiku bariuga riria bakwenda kwaraniria na arimu masukuru kana riria bena murwaru cibitari akienda kwaria na ndagitari ni bagukurukira kagitaga umu muno na wetu tukiringa thimu tutwaya mitini kana kirimani ana na ara chukui tukwenda kumenya bura bari lakini gutie network tende muntu gwetu akathi cimitari nwanga tugacia irimani tukathi kuringia ndagitari thimu no tukabauria mwajo uyu gwetu wina gwe na atakari riu ndagitari bagatwira dore chukuru tukirenga thimu tukiringa thimu tutiko wateka dore mali tukathi kwata tukaya njamo werigiro wao ni thirikari na atongoria bao kubatetheria kenda gwikirwa network guntu kuu kenda batiga kuthangika riria bakwenda gutumira thimu ende na wati twatheni network itona matwikire nie toneka tugatetheka ta babangi thirikari batutetheria na kureta network yoku kenga tuigwa tukiringa thimu ria ana betu bakuthi cukuru tukamenya bura bari tukaringa thimu ajie betu baichimitari tukamenya bura bari tutotakanya muntu aringa thimu akaringa wethukitwe tukamenya bura bakarangi tutiona ndewo ndena nderi ene ndio thirikari twemera netwekere mokoni netugwate tuginya kingo tona bwa tugetetheria na boreko twathurana nabo baethongia machacha ndio tukawote tae nyama tukwimbo itendenge kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua. Akariba makutano kiwanjani wa ndine ya Wabera ni batariritie mathina jereba gukurukira takwaga barabara injega kagita kambura gita utuko ontubutumwaga bakainga biashara ciao kurio muno na batena ndawa dispensary iri akwinabo ni bakoromba thirikari gukurukira MC wao kubarikana tauria Banta Murangiri ya gutariri. Kariba makutano nturene kiwanjani wa ndine ya Wabera kaunti Isiolo ibaumirite na kwariria thina iria bakurukaira nturene irio wa gubwa njira cia gukurukira rira kwaura na ntu bakwithura njira ici itina moram kana inya kuremwa ndio hapa naye angalia barabara njoo hata tukipata mgonjwa hapa huwa tunabeba na mgongo njoo hata mapikipiki yenyewe kutembea ni shinda kwa ajili ya hakuna barabara zote zinaekanga moram inabaki barabara hii na hii ingine iko nyuma. Tukipanga kuenda mahali labda kila mtu abebe viatu pia mbili ndio atoke kwa kabros apate barabara kutembea. MZA wetu sijui amelala wapi. Anafanya kazi za MZA zingine lakini makutano atuangalia na ni jirani yetu. Barabara zetu ni mbovu. Kutoka hii serikali ingia hakuna kitu imejibika. Hatujaweza kuona usaidizi wote kwa hii serikali upande ya barabara. Ibainyirite na kuga nture ici nongero kubwa wajibu karia ni kwithirwa gutena gitaa kia kumulika utuku gitumikira giutuma inya biashara kurema gwitika utuku. Tukiangalia area ya makutano ni wanabiashara wengi wanafanya kazi hapa jioni, wengi wanafunga kwa haraka kwa sababu hata hakuna taa, kwa maana insecurity iko juu. So tukiomba serikali itusaidie kuweka taa na barabara zitengenezwe. Security naye hivyo tu. Sasa kila mara hapa hivi watu huwa wanapika na wakora kwa ajili security hakuna. Atuwekee kitaa. Tukiuza hapa jioni tunapata tuko na mwangaza ya kutosha. Nkuruki ibarombete thirikari gukurukira MCA wao Salesio Kiambi kubarikana na nturene ici no ntu icaka baborirwe. Hata serikali yenyewe ya county haijui hii area. Sababu hata gavana tulimpea kura vizuri sana lakini hajawahi angalia hii area hata na nini. Kwa ajili watoto wetu wengi wako manyumbani hawajapata kazi.
Wengine wanazunguka kutafuta vibarua, ndio unaona hata wizi umekuwa mingi, sababu hata vibarua ni shinda kwa watoto. Vijana wetu wanakula taabu ile isiyoeleweka. Mimi ile kitu nilikuwa natetea hata kwa hospitali nyingine tuko nayo hapa nyuma hapa, hata ndao West, hata kama jana nilienda kutafuta ndao hata Penando ile ya kumaliza hata ujungu hakuna. Hii area yetu ni kama tumetupiwa sana, yani wamesahau na sisi. Sasa ile kitu tunaomba serikali hata tukumbuke tu, hata kwa hospitali tuletee hata mandawa. Kiambi ameserve Wabera ward for 15 years sahi, na hatujaweza kuona kazi yote ameweza kusaidia wananchi. Nkiripotera Ntito Chairo kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. World Cup irambiria ntuko